Lakhipuronline na putok saba February gitang mga ningthokaba numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba Pao. Assamda ikoibu MLA amata thagat payabagi matam oidribara ne haina saknairaba social activist posamum sunamani na phongdoklamkhre. Pradhan Mantri Narendra Modi na Guwahati da niminini ki khongsata laglamduna lupa crore lising taramatoi henbagi project sing sangakre. Apun ba khungang mapan chawkhatluk paskantina kaisam bitapati bu ikai khomnajakre. Film gi wari amadi screenplay gi matangda Imphal Palace Ground da lecture program ama pangthokre amasung Amarjit amasung Bidu Mukhibu Assam Sepak Takraw Association na taramna okre. Haujik mapungoy Pao tabirase. Khuman Club Lakhipur amasung Khuman Maira Paibi anina punna sinduna retired senior SP Nagaland amadi saknairaba social activist posangmam sunamanibu taramna ukpagi thormama ngarang Lakhipur Khuman Club ta pangthokre. Thauramadu ingudam Tarun Kumar Singh President Khuman Club na mifam mapoiki aduga posangmam sunamani retired senior SP Nagaland ingudam Satish Chandra Arambam Kaur Gopal Maimum Bondhu Mutum Rina Singh Chairperson MDC amasung L Ranjan Meitei General Secretary Liching Jirina mathang setna Mithunglen amasung ikai khumnajaba Mithung Singh oina sarukjaki. Thauramadu Leisungbam Robindro Vice Chairman Lakhipur Municipal Board na social activist asina miyam gidamak tawbiriba thabak thoram kaya gi matangda palladuna wahaudok piki. Thauramda sarukjakiba lengbirakiba kayana su mahaki matik magunbu saitharaduna wafam kaya maram phongdoknaki. Matungda retired senior SP Nagaland posangwam sunamanina mahaki oiba wafam phongdokladuna Assam da ikoibu MLA amata thagat payabagi matam oidribara ne haina thamoi sokna phongdoklamki. Haujik oiriba Manipuri samaj asi yamna sathina luraba tangkakama oire aikoi gini haibada mateng tawbina ba kanasu leitre aikoi masel amana amabu hunba amana amabu chingthanabagi wakal thadoktuna punsinaduna aikoi haujik kari toba yabagi haibagi tanja ama oirabani haiki. Aroibada mifam mabugi warol piraba matung thoromadu chinglemna loisinki. अखोई मैम से वो MLM तक थागत को जावे मतलब से वो इधर बढ़ने अच्छे कोई ज्ञान ताव की मदद कर ली मी चनी जो मोटरसाइकिल थोड़ के हत्ता फ्लैग फायर के वोट का के बनते अदे थातरे मवांग दे हत्ता कोई जुम से वाई दे रगा जुम लंगनी है बनते मखोंग लिसन को कोई अंदर कर ली पॉलिटिशियन भी पुन पुन मक लोनी दो विनिंग कनिंग दो अखोई मसेन लगते जोम न चू मुन बतो तो बोले दे कोई अमत दी MLA से कार रोइद्रा कहल रोइद्रा हाइबसे प्रजा कोई मसे को हंगम थोकतर न कोई कुलोना गचगी कनान लेपिनो के दो लेपिनो तो कोई हंग यादे इंडिया इज अ फ्री लैंड इंडिपेंडेंटली एनीबॉडी कैन बिकम अ कैंडिडेट कनान द थिंग यादे अदु कनानो कहन में दोरी से कोई तो वा मतम पुथोक पंगम्बा लेतो बस कयाम न वाना थोई मसे दि मसिन द खंडबिउ अइना हरि से सामु मतुंग द पेना खोंगो चप मानगनी मरम दि माई माई पार्टीज तवे कारो एसे कोई खंगी कागने एसे खंगी हाइबम थोकते अखोई समिति यमोइना अखोई से लेहनी अमतंग लेजिस्लेटिव असेंबली द हबुल अखोई तो मत ngang ngamba खुद मीटिंग लगा ngamba अमा खक्तंग लेरबदी अखोई हिंगबगी मीटिंग नि हाइबसे असम द त्रिपुरा यम मतम मद विष्णुप्रिया सिंह डिप्टी स्पीकर को ओरमी स्पीकर ओरमी मिनिस्टर के ओरमी खोली ngasi di moi gisu leihidre अखोई गिदी सिग लेना लेना कनाम त अखोई कहन नबा होन द अखोई मयम प्रजा को नि खतन शोन लेibra मसे मयम न खनबिउ मुतंग दि वाली मुसला कदबा अदु मतम द जोरगा अखोई पुनमक लमुइना नुइदांग वरंग वरगा मतम जोरगा वो हरन खोंगी हेदो अदु माइन तन वोट किसे कैंपेन तो वो माई था जो मिदि था दबा कारो इसे खंगिया दु था द जाते आइदो अदु मणिपुर तो स्माइन तो बिगन अखोई रिजल्ट अम असेंबली की करा मंगतन को कहानी अदुगा ग्रुप थोकपा इमांगे ग्रुप ता हलमिन ग्रुप ता अमई ग्रुप ता मन थंगाइनबा अमन तो मसे आई खोंग पाइन खरमनि के मयाम दा यामनि काई जे मसे तोबिगनो मणिपुर तो ये मणिपुर द लॉलेसनेस कनाई मो कना ता गदगे इमई पे एसोसिएशन से हरे कृष्ण नोमद अनि थोकनि अहम थोकनि लिसिंग नोई मत कनाई मो कना ता गनि कना समो लोगदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी से मोदी इंपोर्टेंट बीदे करी पीरु तिकिन कना वरी शारु दुर्गे अदो मणिपुर द तो बिगनो अखब सिर्फ तुदि तंबी यस आई कैन अपील इट अदर लेवल लीडर्स मोई की कानदब अखोई माइनस ओब पॉइंट दो कोई तमदबन फैहन लो मोइना लापद ngang ताबिउ फै पते इदबंगे हाइजरोय अदुबो खर खरदी
अमुक जुमदे चलमतदी खराइदा अमुतंदी नी जिंगबिउने कदाइगुमसे चुम्मी चुमदे हाइबसे नाहक की दको मित्रन सनबदम लेक्चर तक तने तबमगा चखिबदो एस मिनिस्टर ला में फिरन पर में फोटो कर नमे अतिथि कानदे फोटो सेशन दे कानदे वी वांट इन द ग्राउंड रियलिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉइंट सेक्रेटरी की थाक पोखा थबक तौरंखी अखोगी तामोसी जामने इसें थोबा अखोगी वांगांगबदा अखोगी तुंग मी की दबा माकी मगुन से क्वाइदगी माय मगुन से वांगांगबदा मी की दबा मयाम ताबिरमनी अखोगी मणिपुर दा थोकलिबा अखोगी मीडिया सिंगदा माना ngang अचुम्बा ngang अचुम्बगी दमकता माना मतमोक हाय अय अचुम्बगी दमकता सिदोक पसोई की दे लोइनना मपान लम अखोगी असार अमसुंग असाम दा लेबा मैतैगा मणिपुर दा लेबा मैतैसिगा नक्सिनबगी अदुना नानिंबगी समय आई थबक तौबदा अखोगी पुन्ना थबक सोनिंबगी माननबा अदुगुम्बा कयामसु तामोना मयामदा हरि पाउगेल सिटी अखोनी वुदु रिलेशनशिप दे साबदुदा गवर्नमेंट पिरकपा मुसे मयामना पिरकपा मयाम सेंट्रल मदुना हौरि मकदा इनौसना मनिसे लागा ऐसे ngमजबसे तौजेगाना अचौब सेंबा मसिंग हाजररोगे अचौब सेंपा मम पांगमी मसि वुदु की कनोदे पांग हैबिगी कनोनते मागना अखोई समाज सिगा मरी तत्तबा मणिपुर लेगरे नागालैंड लेगरे हारेगसु अखोई मरी से तत्तना थंबा इवन मणिपुर दिल्ली दे चलेगसु अखोई उमसा मणिपुरी सोसाइटी लेदो मधुगा माने लिंक अप तौरगा अखोई सोसाइटी असम मणिपुरी सोसाइटी कन मणिपुर की दुनते उमसा से अनी तो दिल्ली दा असम की उमसा दे चलगा अखोई की असम की लिंक अप से मणिपुर लिंक अप नागालैंड लिंक अप से तौर कोना माने तौर विषय I don't have the language to describe it. Oja sunamani na haibo kan punumak sa ay na jam na tangan ning badi haurak liba amang nupi masa sing jam na khangan ning hoje koi na hari base lon punumak khangian na haibo akum base ngasi koi na wari we na hari oja sunamani quite of job quality ni maron khangian is very good quality adu bata di hoji koi Lakhipur ki example pi lage Lakhipur da pok liba nupa masa nupi masa na maitero natana bengali kari ngang din question is that kari gina de magi maron da ngang ga ai bengali oga da ban natte ba ai tam jaga da ba ai na magi bangla do ai na fajana maite amma wada ga gi mai bangali to fajana ngang ga maga ne ba mane bu ki ga do se Guwahati da chalaga minister daga unaba matam da magi Assamese maron na ina ngangjan bangam bada adunia ba igi this is the one kind of quality ko na likely se MA BA tambaga loina na loan khang ba si di ko ki quality a chogo ni loan khang ati piti da kalin se ki da bani mana haibo ba pro mai ko da loan na wan da se haibo ngamare de bani mana haibo wa pro ki reply da fajana se ki ba ngamudra bani aduna hawraki ba ngang sin si ga ina khaijar ba se iko culture mi atopa ki culture se ko phajana seng na khang ma mathau ta ai mai culture tamu go da banate ai culture do moi da utla maga su moi da su tamhan ga da bani but moi culture khang ma da mi jati pro ki culture khang ba jati puno ma ki language khang ba se ko puno ma ki tai khadra ba ina lamje yamna chawthuk chhi ban me kuwang tang ai panjarang ge 2013 da Lakhipur All Higher Secondary ji centenary celebration sahi chama pharapagi program tawgi base masida aise lakili madede da makogi celebration committee ji vice chairman khandar jawgi matam se nomagi akogi madugi open session miyam gi oba mifam sida ojasina wangangi haliba ojasina wangangi base english tani mana so commanding amasung magi presentation के मौंग से इंग्लिश से द सो स्टाइल के कोना ना मान ngang बसे मी पुनो मक्से कोरो जेनरल जंग की मतम दुग मान पीखि भाषण से आई कोई मणिपुरी अमगी मरक तगी मा कुंभ म लई बसे नन मणिपुरी सिंदा मदुगी मैसेज पीखि बदो आई तसे नमक चौथुक से किया कि नागालैंड मणिपुरी स्टेट हॉलिडे मणिपुरी फंक्शन द स्टेट हॉलिडे पीएन मुगमिसु पोसम सुनावनी
बांग्लादेश से चप्पल मतम दा कोई ना चप्पल मतम दा पोसम सुनामनी की मनुंग से बांग्लादेश ले उड़ मिटी सिंधु ताकपीनी अदुना पोसम सुनामनी गुम्बा लमदम सिदा पोगरगसु मपानदा थबक तौरगसु मणिपुर की मपानदा लेबा मणिपुरी सिंगी दमकता अदुक्ति मति खनबसे असुगुम्बा खनजरिबा सुनामनी से अकोई की याम चौकचिन गाइनी याम सही होती याम चले मणिपुरी तो सुरे तारे का से अदु ईश्वरदा मागी खरसु कुइना हे सिदना मयाम सेवा तौदना अजब समाज हानिंगाई लेतना अखोई गिनी अखोई लखीपुर दे हौबनी लखीपुर की मचानी हाइबा मसी कोई चापथुक चनिंगाइनी कोई तागत चनिंगाइनी असागी ओजासिंग मयामनासो हाइबिगरे कोई तामोगी मतिक मगुल अदुगा पामदी पामुई अहल ओइसलक्पा नहा ओरिंगाइदसु अखोगी लाइलंपाक्ता चा अमा थकमिनसी हाइना तौबदुदसु आइसु जावजै अदु मतमदुदि नहा ओरिमिना मसक मतौसु याम फजै औसोक मौरदर मसक मतौसि याम फजबा हनी जंग सिबा याम फजबा कोइगिदि ओइबा चाउथोक चनिंगाइनि हाइजनिंगि प्लेनरी सेशन हादना सही अमदा मैतै म्याम से लोइना पुनसलगा खोय खनमिनसी अदर सही मगी अमुमुक्ति पुल्ली बसे मसी पुल्ली बसी मंगारक सुबोइना हंदक जिरी द ताये अदुना WMC जिरबाम यूनिट की सेक्रेटरी अमसु ओइना अदुगा खोगी खोगी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी सिगी खोगी याम्बा ओजा रतन कोजेंगबम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कन्वीनर सिगी माइगैदगी मयामदा लाकदब से तांग 35 को शेड्यूल तोरमबने अदुबो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी निमिनी की खोंगसत लागलमदुना लुपा करोड़ लिसिंग तरामाथोई हेनबगी चौखत थौरांगी प्रोजेक्ट सिंह संगाख्रे अदुगा खरना उरेप युंग तमलमख्रे प्रोजेक्ट सिंह अदुगी मरुई बहिरम सिंह दी सानखोनबा अमसुंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुंग लंबी थोंग फकनबने प्रधानमंत्री ने हाई पाइखलिबा चौखत थौरांगी थबक सिंह असिगी मरुई पांदम दी भारत मचा सिंह नुंगाइबा मदी याइफबा पुंसी अमा सेमबने अदुगा लागलिबा लिसिंग अनिगा निफुतरेट सही असिदा भारत चाखोटब लेबाक अमा ओहेनबा हाइबसिने मसिदा आसाम अमसुंग अवांग नोंपोकना मरुइबा थौदांग अमा लौगनी हाइबगी थाजब थमली हाइना प्रधानमंत्री ना फोंदोक्लमखि राज्य असिगी नहा लिसिंग तरेट हेनबना खुलाई थादोक्तुना लेबाक असिगी अपुनबगी सक्तम ngangnana bawasak लौख्रे आसाम दा बीजेपी लाइंगाक लाक्ट्रिंगैदा मेडिकल कॉलेज तरुक लेरमी अदुबु हौजिक्ति मेडिकल कॉलेज तरानिथोई सुरे हाइना महाकना मखा ताखि ngarang February ki tang mari nongmaijing nimita baskandi hari mandapta apunba khungang mapan saukhatlup baskandi na silangduna wari macha aiba Sri Kaisam Bidapati Singabu ikai khumna butkre hairiba mifam asi oza Sri Konthaujam Mangonjau Singhana mayai tangbalda leiteng kibagaloinana loop ki VP Sri TH Jogendra amadi special invitee oza H Bihari TH Horidas amadi TH Babana dais the famki mifamda oja kaisam Bidapati Singhagi maramda thakat warol kya bibiki amadi oja ki punsibu matam chupada yai phanungai na tekta kaidana thambiba oisanu haibagi taibang mapugi mafamda nizaki matungda ojabu mifam mapu ke Mangonjau VP TH Jogendra anina lengyan khudul tamki amadi memento kusinatuna ikai khumna bautki matungda aiba oja ke Bidapati Singhana mahakna karamna saita da khongdara khibagi habagi matangda samlapwa pham phongdokhi aroibada mifam mapu ke Mangonjau Singhana ojagi punsida tekta kaidana punsi nungsangna leibiduna samaj asigi afaba thabak thorom kya tawbiragu amadi pangal losing pibinaba taibang mapugi mafamda thoni zakhiya haina lupki general secretary Maisnam Jitin gi cherol amada phongdorakli paring naina chatharakpa thorom ama oina Manipur Film Journalist and Critics Association MFJCA amadi Manipur State Film Development Society MSFDS na punna sinduna ngarang February gi tangmari nongmaijing nimita Story and Screenplay haiba hiramasida lecture ama Manipuri professional screenwriter Binoranjan Oinamna maruai pawangangloi oina pangthokre thauramadu AC Netrajit President Manipur Film Journalists and Critics Association na preside tauki Maibam Ratan Kumar Vice President MFJCA na taramna okpa amadi thoromgi wahodok piki Preview Theatre Manipur State Film Development Society Palace Gate Imphal da pangthokhiba thorom asida
Nando Ningomba Manipur State Film Development Society ki secretary na thagat warul thamki maroi ba wangangloi oikiba Binoranjan na mahaki wafam phongdoklatuna hai film amada film gi wari haibasi yamnamak maru oi wari bu ningthina cheksinna screenplay ontoklaba matamdata phajaba film haibadu oigadoribani haiki thauramadu film matek kaptuna screenplay gi phajaba adu utki Handakta Nepal ki konung Kathmandu da January ki tang 13 dagi February ki tang 2 phawba chathakiba manga suba South Asian Sepak Takraw Championship 2024 da saruk yaruba Assam ki sanaroi singbo Assam Sepak Takraw Association na haraute amna okre Thauramda Regu amadi team event da gold lawrakraba Lakhipur khunodagi O Amarjit Singh amasung Regu amadi quad event da gold lawrakraba maming lereba sanaroi amadi Nupi gi sepak takraw coach Hailakanditagi Bidumukhi Singhabu taram nokhi Guwahati Nehru Stadium gi Assam Olympic Association Conference Hall da ngarang nongmaijing nimita pangthoki bathorom maduda Lakhia Konwar General Secretary Assam Olympic Association loinana Assam Sepak Takraw Association gi Vice President Rajiv Prakash Barua amasung Omol Deka General Secretary Dr. Bisnuram Nunisa Assistant Secretary Ngangom Ibomcha Executive Member Jahirul Haq Amadi Senior Sports Journalist Pinak Datta Assam gi Sepak Takraw International Medalist K. Rajan Singh amasung Senior National Sepak Takraw Sanaroi Rina Barman na chingba miyoy sing na saruk jaki Kanganjaba ama Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Manipur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba haure Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass taurabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak bijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training Emergency Medical Staff amadi RMP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare SMDEP Civil Hospital Silcharda practical tobagi kudong chaba su thanjari akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silcharda lengsimbirabu natraga mobile number 939573245 da of Honabio Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangduk chare Yoga Acupressure amadi Physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengnana bagi tamak ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari mobile number 8638078821 ne Aroibada maruiba pau amukhanna Assam da ikoibu MLA amata thagat payabagi matam oidribara ne haina saknairaba social activist Posamum Sunamani na phongdoklam khre Pradhan Mantri Narendra Modi na Guwahati da numinini ki khongseta laglamduna lupa crore lising taramatoi henbagi project sing sanga khre Apunba khungang mapan chawkhatluk paskantina kaisam bitapati bu ikai khomna jakre Film giwari amade screenplay gi matangda Imphal Palace Ground da lecture program ama pangthokre amasung Amarjit amasung Bidu Mukhibu Assam Sepak Takraw Association na taramna okre Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare